Šta? Još malo kasnije. I počnemo gledati YouTube kanala za NGTV, pošto je sedmica DFB Pokala Njemackog Kupa, evo sad ćemo i mi igrati Njemački Kup DFB Pokal, prve 4 utakmice Osmine Finala. Prvi meč igraju Hannover i Bayern Munchen. Nu, av na AVD arena. Der Zweitligist gegen den Erstsligisten. Ein Zweitligist gegen Erstligist. Dobro, Bayern Munchen. Det är treća liga, čak Chemnitz protiv Rusije aus Dortmund. Snijeg ne si dočekao. Prvi je Sobik. 1-0 ovdje je Hannover. Robert Lewandowski, siguran, 1-1. Majer. Toa, 1-1. Douglas Costa. Gol, nekako lopta upala u mrežu. Strane Douglasa Coste, slijedi Kraman. Promašio Kraman. Nastavlja se sjajno. Arjen Robben. Šista. 3-2 za Bayern Munchen. Klaus. Arturo Vidal, on ne promašiva. Tako je, Arturo Vidal. Sjajan pogled Arturo Vidala. Pak. I brani, i Bayern je u četvrtfinalu Njemackog Kupa. Bayern je prošao sa ukupni 5-4 je prošao dalje. 3-4 pardon. I to je bilo sve za utakmicu. Vidimo se na utakmici Chemnitz Borussia Dortmund.